Kubur ko para kateng pa anga GD Shira. Kubur ni kata bijong para kateng na. Jasni ni gisepon Crouch kung tangkarang ko professional taxoniko KHADC chumunga ha. Sorkari ni sokat kemen scheme rangko masudat na jakman sakya ni gemen. Nagsamso Garo Community Organization NGCO matnanga ha. Wata chenganiyo namgaparang na tentang scheme rang ni gemen makrakat na awareness program ko DC Handicraft Shillong ni gita ungataha. March jaunin ge chigitam trading license rangko KHADC oni onaha. Dao chugumukapa kubarangko parakatenga. March aro September jani gisepon Crouch kung tangkarangko professional tax oniko tmongaha ne Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ni autumn session no MDC Grace Mary Karpuri ni sungdwani rangna parakataha. Lak sotsni bunga ko March aro April jarangon mansuaha ni finance ko nirokengpa executive member Sebor lang warba wiataha. Tao delengpa ni ngo council ni tangkaman suanirang nambatenga ha neba wamang parakataha. March jaunin ge chigitam trading license rangko non-tribal ba gabanjat rangna council ni geta onaha ne KHADC ni chief executive member Winston Tony Lingdo uyataha. Council ni autumn session question RO NPP ni MDC Grace Mary Karpurichi yarang ni bidingo sungduaha. Ya license ko wamang na badung chiwal na mangmangsan onaha. Ya license chin yudu oba wamang dokan ga ki isa ko de chalai na gata mangen. License ko songinok ni mandirang nan onchenga ha. License kanang badung chiwal ga parangoni gi isni de somoy bonaha. Dalo na kengkeng gi hazal bunga chagatam sotsni bunga license rangko council ni gata onaha. Gi hazal sa rachabi sotsni gatam ko gadal taki tari tainga ha. Aro gi chigatam ko executive committee chi ratsakaha. Garo Hills na tukat kemen dengtang sorkari ni project rangko susukat na besi jakman chaking hani gemen andake chabukani aro sumsak ki jeni kamrang na Nagsamso Garo Community Organization NGCO chi matnanga ha. Ongemen contract rangko susukat gija gapa contractor rangko kamoniko ragalchi na gataba NGCO dabianga ha. Project rang anon Southwest Garo Hills Engineering College, Mahindra Ganj ni Science and Commerce College, East Garo Hills ni Polytechnic, Sakala Duma Ecotourism Project, aro dengtang project rangko dalo na kengkeng susukat kuja. Wamakna chunga gataan course rangko genchmoba kam rangko khajainga ane NGCO matnanga ha. North Garo Hills ni Deputy Commissioner ni Office Nok aro gapanang chongmut kepa nok rangko ba dalo na kengkeng reka masut kuja ne NGCO matnanga ha. Eastern West Khasi Hills District ni Mausawa DC Office Multipurpose Holo dengtang handicraft scheme rang ni bidingo mandirang na Vietnagata awareness workshop po sasana Shillong ni Development Commissioner Handicrafts Service Center chi ungataha. Handicraft scheme anon GST e-commerce gem portal research and development initiative pa gnang. Deputy Commissioner Anita Karpuran mungsong kapa sokabong ni workshop ko uprake nang chengha. Unbaksana BDO WL Masar aro Assistant Director R Sonar Mangba Bakramangha. Jangi tangani cholko tangduat na jaktangchi wata chengna changani ko gisik nang batna nanga aro ndakaba scheme rangko jakhale badangchi wala niko tangdo watna chol ratna nanga. Wata chenga ko jakhale badangchi wala aro jangi tangani bewal ko tangduat na gata ndakaba scheme rangko sorkariyo ningha ane DC sakantikon didiangha. Gui paldengpa dukan nokrangna lekha sokatani gemen professional tax officer ni kosako VPP chi dilengpa executive committee chi kragija matnanga ha. Kamtangko kaingpa officer rangko kinata gnangsa chadrapayote wamakni kam ka anyo ne neganyo ngen ne VPP chi dilengpa executive committee ko KHADC ni opposition MDC rang matnang ska ha. Officer ni kosako matnangja aro iya kamangko CEM Shembolang Rinjani simsakani ng osa takaha andiba rason gribe officer ni bimungko social media o gapaha ani CEM Winston Tony Lingdo talatska ha. Jirang constituency ni MLA aro MDC
Sosne Sotun ko Minister Songani Gman Una Mandera Aniko Aro de Metelani ko Misoknagata Riboy District ni Sinjuki Rangbashnong President BB Makto Aro General Secretary PB Siliang Maang program ko ngataha Nungponi DRDA Conference Holo program ngatani sumayo Nungponi MLA Meralborn CM RBYF Aro KSU ni Dulgaparang Bakramang Tokaha Riboy Aniko Cabinet Minister na Seokahani Gaman Chief Minister Conrad K. Sangmakuba Sinjuk Chi Di Metelaha Captain Williamson Sangma State University Turao Symposium ko Salsana Wataha Indigenous Knowledge Systems Sustainable Future Enedone ne kataja pangkodo nenba Sociology Department chi Wataha Symposium ko ngatnagta Chief Minister Special Grant ko Jakalaha Tribal Jatni Dakarkani Niyam Retirangko Rupungani Bidingo Vice Chancellor Dr. Vasanti Vijaya Kumar Dengtang Mancha Talataha Poraskiani Bidingo Tangduani Gita Tangduani Aro Apal Batte Chanchina Changani Bidingo ba Dr. Badi Senkuparani Talatska Ha Jatni Dakarkani ko Sea Jotachi Rupungani Bidingo Kamchat Gabaw nga ani Deputy Commissioner Himanayak Aganska Ha Sasana Symposium ko atachi bangaan skidapi ang tukaha. Nung stoyno St. Xavier's Higher Secondary School Mokotal Rukapako Food and Civil Supplies ni Minister Methodius Dakar da alo nuktunga ayo nangaha. Manya ni sumayo MLA Gabriel Watlang Bishop Wilbert Marwin aro gapandul gaparang bakramang tukaha. Nung stoyno poras kiani ko tangduat na aro nambata gadango skio nagata yagatal gapa school noko rikaha. Nung sunodong pa, nung klaw berkioni umdo lunno na PMGSY ni ng otaring para Marco, Federation of Kasi Gentia and Garo People, FKJGP, Berki Area Unit ni gata amsandi ni yaha. Ramako na may tarijenga, aro na nanggani bosturang ko chunga gata jakal jenga ni nagenba. FKJGP ni memborang, PWD Rots ni Executive Engineer ko badi kaduaha. Tarak nam dapat sinagtaba FKJGP dabiang ha. Ya project ko somayantian ni Roksandigen aro nam dapat na nang ganirang ko tarak ken chusukat ken ane executive engineer wa magna kurachaks ka ha. Baras ka kuanio namanigman Miss Sinora Kongsi na Don Bosco Youth Center Shillong ni gata serving mission gi sako ni una na maska nirang ko para kataha. Banga sadambirang nan was kakwani ko skio na ha aro jangi tangna chol dakchina gata didi gapa ba ha uninam gapa gunrang na center ni director Father Michael Makrichi de metele agan ha skakwani embroidery ka ani computer ni gaman skira ani aro wan dakaba dengtang tang program rangko skira nagata Don Bosco Youth Center ko abachenga ta ha Taal ni ko brang yasan khatam seng basakan di ko metela